rwgwi rok tim no koine ready mo ni bagwe Gol pore ni Gumpur FC Killa Modern Club Hayung Hani Club FC tini constitutional rights, Hani Odikar, Sasonnya đối với này phải mấy ba cưới hay phần anh ấy cưới là một bông nữa cho nên không chẳng rally cho nên về lệ bisi election nó tùy cho nên 사라 디트라와 이박사 승부 cho nên ở Killa 승부 같이 어떤 rally khai này tini hari besarokni sal o sal palai mene pandawo pandani o jarma borong ganang Sikla Kumar Jamatia bono puilawo hamjagma tei plomaya paru tei bu phai chot khaijak chine beskango joto leaders tongo TWF YTF ti pramo thaningu joto tei bu chine ro ARC ni member agini chine CEO kesa chine joto YTF warriors TWF warriors ini ti pramo thaning warriors sono kaham rwgwi kisan kok sasiwan ini chini distribution program butango ini 50 football team borona chung jersey distribution finance bon sikango chung 30 ta rokha tei biskango jodi group tong khong ke football team tong khangke chung borona bu ropina jotunu khana bai khana tini chini ha ni besarokni sal chini mathai chini odikar bonoti kok salaijane ja tini din rashtra sangho chuno declare khairokha je ha ni besarok o dino jotunu nijini odikar no tui kok sadani kok sawi kuino khnarowani tei muito khairowani boni bangai o sal declaration khaijaka tini o sal palai mene chung sudu palai mene hi tawan sodi sini sini member no somai butangka so omna celebration utsav hai ni sini tawan sodi chung somai tini ni salo orok kuthung laiwe chini future no chini thinang no chung bahake sunanai omono tui chung somai tang ma thanglai sini bubagra sungno chini hari besarono tripura sarono phiawnani bagoi je sakthari samang khai tomani khasteni kubangma lukuro tabo phone boni samung tangmani odikari bagoi kok samani omono toma busia tongko omono chung joto kami luku ni nukung thugui ne o borok no saima khana dai miro joto no saima so hani besani joto no proudly khorang chiri salai othoso sini chairman zonal chairman sai thangkha udipur thangkha ye bini pawma sabu sini bukhani kok sani musumana khulok samaya ni সমস্যা আছে samaya ke phai ma pai tini BC election প্রায় 6 বছর কানাইখা ইলেকশন উমিয়া sini odikar tongbuhi chung joto nisiu অথচ suno o odikar royamoi tong je pati kuplai thing oro BJP CPM Congress ti pramotha joto budba salainai je kuplai nai bo chini kamini sarkar no chaloknai bo system tini chini democratic rights kori khangko chini o haste sung hane no pharo chini tabo rayo panang thangoi ai borni elaka hingke gram panchayat hondal
borok ni bodung pai sema borok ke bodung layu borok ni panchayat ni member chairman senajak borok tawa action plan rogwi government ni joto scheme tongo joto facility rogwi thum nawi tongo অথচ जोंनो आंखे पुलिस कमिटि इलेक्शन खालिया जोंनि अधिकार जोंनो रलिया ताव इंडिया गवर्नमेंट नि फाइनेंस कमिशन नि गाइडलाइन दङो जे नों बिसि किल्ला बिसि नि जेकुनो प्रोजेक्ट नाना हिंखे आरो नि मेंबर ति चेयरमैन रो रेजुलेशन सुइगै मारहना जे जोंनि किल्ला आमसाइओ दै पाकानिओ लामा और जागा मेंटेनेंस खायनि नाङै दैनि व्यवस्था खायनि नाङै इलेक्ट्रिक पोस्ट फना नि नखुमो सावया खबनो सावरनि नाङै हाय हनै रेजुलेशन सुइयै चेयरमैन सिल पावै ब्लग रयद हके बरक फरादिन खायने साकाव डीएम अफिसाव डीएम नि परे साकाव थांनाय आजके सि नुनि और गामिनि डेभलपमेन्टनि सामोंसे जानाय रां रहो जानाय अथच जोंनो 5 बছर नङै जोंनो अधिकार रलिया दहा दिनै हाई कोर्टआव केस खालायखाथों जों हाई कोर्टआव केस थायै हाई कोर्ट दागे रखा थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर नि बिसिङाव बिसि इलेक्शन खायमा पाइनाय होनो हाई कोर्टनि अर्डार न पर्यन्त मानिलिया बनि परे जों कन्टेम्प्ट केस थायखा कन्टेम्प्ट केस थायै हेयारिं नि तारिख खना तिनी ही दिसिना मनो मानि हाय तारीख पे तारीख कुछ फाइल लिया जों जतनि सिबो नैनि जस्टिस दिले के जस्टिस डिनाय खायनि जोंनो जोंनि बिचार रलिया के तुलुक के तमानि माने जोंनि बिचार न रया माने जस्टिस दिले के जस्टिस डिनाय जोंनो बिचार रलिया हाजि हानमांचिनि महाराजा सुप्रीम कोर्ट केस खायनि बागै अलरेडी फाइल सबमिट खायजाक बोसोर तारिखआव एडमिट होनाय अमबर तारिख होनाय बनि सिगां जों सारा त्रिपुरायाव जों हम चांगेलि दिनै जतनि सिबायनो हम चांगेलि जों बिसि इलेक्शन के अरनिबो जे पासका फाइथों जनगणनि दुख दुर्दशा समस्या कक सानानि सामु खायनायनि बागै राजि माने अमसित गणतन्त्रनि अधिकार अथच जोंनो अधिकार रया दंहा दिनै चिनि कक बाय चिन कक ब्रक सुइमैया माध्यमिक परीक्षा 12 परीक्षा जों ब आइखर बाय कक सुइनाय अमनो पर्यन्त जोंनो रलिया के जों हानि बोसानि साल दिनै उपालाय माने बिसिंखो जतनो समाय ताङै गाना गिनि नखुंनि बरक न जों मा सानाय चिनि अधिकार माहायस दंमानि होनो और हल जतनो सिबो जे जों सालसा ओ त्रिपुरायाव चिनि बरक बांखौ पपुलेशन को बांखौ अमो जों जतनो सिबो दिनै भारतबर्षनि संसदआव जोंनि देशनि होम मिनिस्टार साइड हाजे फातार हानि खायनाय न हयतो एरेस्ट खायनाय हयतो एनकाउंटर खायबो थानाय निरब बायखाना आसामनि चीफ मिनिस्टार बरनि अर द्रजा तै एडिक्शन खायै फातार हानि बरनो आइडेंटिफाई खायै रोख्लाय टंका नावराव रवगwi जों बनो कक साखायके जोंके कम्युनल होजाव सांप्रदायिक होजाव नैनि बांगाली बिरोधी होजाव जों बांगाली कोनो बिरोधीया कायसा कक जों परिष्कार मिदनार खाय बिनि जे जों हानि बोसारनि सालपालायनि बिसिनि अधिकार जे सावि दंमोन अमो बैनि अधिकार न तार बिहि जों सानाया वाजेरनि जे अधिकार दंमोन बर माथों नन बेंगली जे अधिकार दंमोन बर माथों जोंनावबो जोंनि अधिकार मारनाय दिनै किला हस्पिटल डॉक्टर करे नार्स करे कहाँ कोनो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर करे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर करे जों किला हस्पिटल डॉक्टर कहाँ मारनाय हिंखे तेपानियानि डॉक्टर न अरनो तयफि फेनि हि सायाबले जों आरो डॉक्टर दंथों हासि जों अरबो जों नांगो अमो कक सामानिसि किला हस्पिटल डॉक्टर कहाँ मारनाय हमानि उदयपुरनि हॉस्पिटल बंद खायनि हमानिया जों चिनि अरबो कहाँ